Ikaze kuri Ndabaziyetv twinjiye mu makuru y'imihanda ya none nitwa Mugabo w'Indekwe Regis. Dore ingingo z'ingenzi aya makuru agiye kuba yibandaho. Umuhanzi Blues Melody wamenyekanye cyane hano mu Rwanda agakora indirimbo nyinshi zitandukanye kuri itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu yari yagize isabukuru y'amavuko. Naho Ishimwe Diodoni wamenyekanye cyane nka Prince Kid, umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup, yamaze kuba asezerana n'umwe mu bamisi babayeho hano mu Rwanda. Ayo nandi tutababwiye turaje tuyarambure mu kanya gatoya. Nge nitwa Mugabo w'Indekwe Regis, iyi ni Ndabaziyetv, aya ni amakuru y'imihanda. Nishimira kuba nkomeje kubana nawe mu makuru y'imihanda yacu arambuye. Ishimwe Kagame Diodoni wamenyekanye cyane nka Prince Kid yagiye gusezerana imbere y'amategeko. Inkuru irambuye turagezwaho na Mr. Muhanzi. Kuri uyu wa kane itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2023, Kagame Ishimwe Diodoni uzwi nka Prince Kid yasezeranye imbere y'amategeko na Miss Iradukunda. Uyu muhango wo gusezerana imbere y'amategeko Ishimwe Kagame Diodoni na Iradukunda Miss Rwanda w'umwaka wa 2017 wabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo, mu buryo bw'ibanga. Nyuma yo kuva gusezerana, ibi byamamare bibiri byari byateguwe ko barakirirwa mu kabari kazwi cyane hano mu Kiyovu kitwa Kari Kazani. Ariko abanyamakuru ubwo bari bahateye iperu mbere yuko aba bombi bahagera, abashinzwe umutekano na organisation yabo yahageze maze yirukana aba banyamakuru bose, ndetse abanyamakuru bavuga yuko batagomba kugenda kuko bishyuye icyo kunywa. Bivugwa yuko aba banyamakuru bari bamaje kwishyurira icyo kunywa kugira ngo baze kubona uko bafata amakuru neza, nyamara baje kwishyurirwa ibyo banyweye bakandi batabisabye, maze basabwa guhaguruka muri ako kabari bakavaho, kuko ngo akabari kari kamaje gufatwa n'abandi bantu aribo aba bari bavuye gusezerana Ishimwe Kagame Diodoni na Miss Iradukunda. Aba bombi bashimangiye iby'urukundo rwabo nyuma yuko babihakaniye kure bakabitera utwatsi ubwo byavugwaga cyane mu itangazamakuru mu mwaka w'ibihumbi 2022, ubwo aba bombi bakurikiranwaga n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau. Ni urukundo rushimangiwe nyuma yuko rwagiye rugerwa inkota ndetse rugaca no mu bigeragezo bigiye bitandukanye. Aba bombi Kagame Ishimwe Diodoni uzwi nka Prince Kid na Miss Iradukunda bari hagati y'imyaka 25 n'imyaka 35. Aba bagiye gushinga urugo bose bamaje gukura. Miss Iradukunda wamaje kwitwa umugore wa Kagame Ishimwe Diodoni uzwi nka Prince Kid, uvuka umuryango w'abana 8, abakobwa 6 ndetse n'abahungu 2. Yitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda umwaka w'ibihumbi 2017 ndetse ahita anaryegukana. Uyu yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu 1998. Ubu abaye umugore wa Kagame Ishimwe Diodoni uzwi nka Prince Kid afite imyaka iri hagati ya 25 na 26. Abaye umugore wa Prince Kid afite impamyabumenyi iri ku rwego rwa Bachelor Degree mu bijyanye na Business Marketing yakuye muri University ya Mount Kenya. Amakuru agera kuri Ndabaziyetv nuko aba bombi bafite ubukwe muri uku kwezi kwa gatatu, nubwo uyu Kagame Ishimwe Diodoni uzwi nka Prince Kid bivugwa yuko ashobora kuba yarabusubitse kubera yuko ubushinjacyaha bwajuririye umwanzuro wari wafashwe bw'uko Prince Kid yahanaguweho ibyaha byose yakekwagaho. Mr. Muhanzi, amakuru y'imihanda kuri Ndabaziyetv i Kigali mu bukwe bwa Prince Kid. Dukomeje amakuru yacu arambuye kuri Ndabaziyetv n'amakuru y'imihanda tuba tugarukaho. Mr. Muhanzi utari wagenda garuka utubwire kandi kuri igitangaza Blues Melody.
Itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2023 aha mu Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga hose hari hahiye ubwo igitangaza cyabaga uzwi nka Itayiwacu Bruce wamenyekanye nka Bruce Melody. Uyu akaba ari umuhanzi nyarwanda ukora injyana ya Afrobeat ndetse akaba bivanga n'izindi njyana zitandukanye. Uyu kandi akaba yaratwaye Primus Guma Guma ubwo yabaga mu mwaka 2018. Uyu Itayiwacu Bruce wamenyekanye ku izina rya Bruce Melody ndetse ku kabyiniro kazwi nk'igitangaza yavutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1992. Kuri uyu wa gatatu nibwo yujuje imyaka 31. Uyu yavukiye Kanombe, naho ise wamubyaye yitwa Gervais Ntibihangana, naho umubyeyi wamubyaye akaba yitwa Verena Muteteri. Ni umwana wa kabiri mu bana bane bavukanye na Bruce Melody. Uyu Itayiwacu Bruce wamenyekanye cyane nka Bruce Melody hano mu ruganda rwa muzika na showbiz nyarwanda. Yuje imyaka 31, abana n'umugore umwe ndetse bamaje kubyarana abana babiri. Uyu mugore witwa Katerina badakunda kugaragaza cyane mu itangazamakuru. Ubwo aheruka kugira isabukuru, uyu mugore yamuguriye imodoka yo mu bwoko bwa V8. Ndetse uyu Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane kuko afitanye amasezerano na Beka Arena, inzu y'imyidagaduro yubatswe hano i Remera hafi na stade Amahoro. Uyu Katerina akaba madamu wa Bruce Melody bamaranye imyaka iri hagati y'5 n'7 babana mu buryo butemewe n'amategeko. Bruce Melody aherutse gutangaza mu bitangazamakuru ko byanga bikunda agomba kuzakorana nawe ubukwe bakabana mu buryo bwemewe n'amategeko. Uyu muhanzi amaje kubaka ibigwi bikomeye muri uyu muzika nyarwanda kuko yegukanye ibihembo bigiye bitandukanye mu myaka igiye itandukanye. Ibihembo bya hafi aheruka kwegukana birimo Kiss Summer Award, ni rushanwa ritegurwa na radio ikorera hano mu Rwanda yitwa Kiss FM. Ndetse uyu muhanzi indirimbo ye aherutse gushyira hanze yitwa Celebra imaje kurebwa n'abahenga 420 ku rubuga rwe rwa YouTube. Ndetse uyu muhanzi akurikirwa n'aba followers kuri Instagram barenga 830, kuri Twitter akaba akurikirwa n'abarenga 84. Ndetse aba subscribers afite kuri YouTube ni 420 muri video 43 kuva yatangira umuziki nyarwanda we. Indirimbo yashyize kuri iyi rubuga rwe rwa YouTube imaje kurebwa cyane, imaze imyaka 3 yitwa Katerina, imaje kurebwa n'abantu barenga miliyoni 13. Ndi Mr. Muhanzi Ndabaziyetv, amakuru y'imihanda i Kigali. Mwakoze mwese mwadukurikiye mu makuru yacu y'imihanda. Tugaruka cyane makuru y'imyidagaduro. Nitwa Mugabo Windekwe Regis. Mukomeze mudukurikire ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha: TikTok ni Ndabaziyetv, Instagram ni Ndabaziyetv, Twitter ni Ndabaziyetv. Ndetse mukomeze kandi mukande subscribe kugira mukomeze mubone aya makuru ku gihe hano kuri YouTube. Mukande subscribe.